Pomozi Bog, braćo i sestre. Skupili smo se danas ponovo ovdje da otvorimo 29. po redu Srbijadu. Zvanično jutro smo otvorili 29. po redu Srbijadu. Domaćin je Ujedinjeni Srbi Istočna obala. Otvorili smo takmičenje jutros u 8, a utakmice su počele u 9 sati, sat vremena nakon toga i one su trenutno u toku. Koristimo 6 igrališta, imamo 4 kategorije. Imamo otvorene mlade koje je sposoban da igra, ima 18 ili 35, imamo kategoriju preko 30, imamo kategoriju preko 40 i imamo kategoriju preko 50. I želim ovim putem puno sreće u današnjem takmičenju. Druga kategorija, mi imamo svoja pravila koja držimo i koja smo i sinoć na sastanku uspjeli održati. I dalje statutom predviđenom 1993. i dalje dozvoljavamo samo da mogu igrati 3 stranca. Ima i različitih mišljenja, ali većina nas se osjeća da trebamo držati ovo srpsko, zato mu je ime i Srbijada. Jedan od predstavnika sinoć je to fino objasnio, moj zamjenik Bojan Nikonić i predstavnik Karađorđa Denis Borojević. Ako mislite da je držite, otvorite škole, kao što većina klubova radi, radite s djecom. Ako radite sa djecom u svojim sredinama, u školama, pri crkvi, djeca će znati i srpski da govore, i djeca će znati i fudbal da igraju, pa ćemo imati nove generacije. I nažalost, ovo je prva Srbijada nakon dugo godina, mislim da je to nakon 2012. Također ovdje u New Jersey, u Akronu 2012. i 2013. Po prvi put ove godine nemamo dječji program. To je bio jedan od uslova. Razlog, kao što vjerovatno znate, ne bi trebao i navodim, je COVID. I ovi stariji i svi ovi koji smo došli na neki način, mi rizikujemo. Bar prema podacima struke, jer ne bi u to ulazio, različita su mišljenja. Ali dobar je broj ovdje, dobar je odziv, imamo 33 tima. Nažalost, zbog COVID-a također nemamo timove iz Kanade koji redovno učestvuju. Pogotovo ekipu iz Hamiltona koja dolazi svake godine skoro u sve 4 kategorije. Nadamo se da ćemo prijatelje i braću iz Kanade i djecu vidjeti dogodine u Akron, Ohio. Jako mi je drago da vas vidim u ovolikom broju. Nadam se da će narednih godina biti još više ljudi. Želim da vas pozdravim u ime ambasadora, u ime predstavnika ambasade, konzulata u New Yorku i Čikagu. Drago mi je da se okupljate ovako divnim povodom iz različitih delova Amerike. Ovo je stvarno impresivan prizor. Ambasada je spremila poklone za najbolje. Svima želim puno sreće i neka pobedi najbolji. Srećno. Radimo i neke stvari kao što radi i svaka druga fudbalska asocijacija u svijetu, kao što radi i američka. Po prvi put ove godine smo primijenili aplikaciju Team Snap, kroz koju možemo da registrujemo igrače, da pratimo sve podatke, da regulišemo raspored, da jednim pritiskom dugme da regulišemo sve. Sljedeća olimpijada, to je 2022. 2023. je ponovo u Čikagu, domaćin je Morava, fudbalski klub Morava, i sinoć smo izglasali jedini kandidat koji je podnio zahtjev je Ujedinjeni Srbi, Milwaukee, država Wisconsin, koja će držati Srbijadu 2024. godine. Kao što znate, svake godine sportski program prati kulturni. Danas ovdje na terenima imamo muziku, imamo večeras i sutradan Ildu Šaulić, imamo 2 grupe još Goci bend, Batulu, imamo 4 grupe. Ljudi mogu da biraju danas hoće li pod šatorom da se vesele, ovdje je hrana, ovdje je piće, kao i svake druge godine. Znači mi imamo kompletan paket. Sport, zabava, igra, druženje. Ove godine zaista imamo raznovrstan program.